Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin, al-qaidil ghurril muhajjalin وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabul fadilah, seteja para kiai, seteja para tokoh masyarakat, seteja aparatur pemerintah, hadir kadinto adik Kiai Imam Rashad sedari todungi, semoga beliau iparingin istiqamah akati aba begitu luar biasa. Dan seteja tontonan para kiai, para tokoh masyarakat sehadir, tak lupa juga dan seteja keluarga besar almarhum Bapak Sa'i Ibn Dimo sekadima yang hari mangkin ampon depak sebu arih dari kekubaran beliau ngadep de ajunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas peparing ben maunah dan taufik ajunan Gusti Allah. Sepertama petan kaulah iparingin depak ke tempat kabinto walaupun celanah atal tala. Engki nama engki setiap dan kula mios ke daerah Pasarena mesti celalah sepaling indah. Semoga jalan seatal talan nambah anak kancaran, amin. Karena tabun kanjeng Nabi, innama ajruki ala qadri nasabiki, kancerna abaan ya Aisyah dia sebagaimana bahan lesok dan disah Allah Ta'ala akan memberikan pahala, amin Allahumma amin. Alhamdulillah kalaban paparing maunah taufik ajunan Gusti Allah batan kaula ben para ajunan isyang hari mangkin bisa membuktikan kekehatian sebagaimana orang muslim. Engki nabaiki illa ustaz ampun ada buaki wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan selalu berada di sampingah kabulah selama kabulah kadinto selalu nolongin dah ke orang lain. Di saat mungkin Bapak Sa'i nyon tolong katan kulaban pancin. Nyon tolong panapa? Nyon tolong keremaki tambahan kenceran. Karena beliau mulia ke alam dunia tak bisa. Tapi saat mungkin Pak Sa'i Kak Dito bedah alam barzakh akatida mun Gusti Allah Ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bandari samarin kau di antunya benda barzakh sekali maka itu akan menjadi tempatan kulaban pancinangan sambil ada entos datang hari kiamat. Abid tak abid? Abid. Bapak Sa'i abalia ketunya tak bisa seada entos kiamat tak lem datang. Jadi beliau kak dito untuk modal pengadep ke Gusti Allah tidak lain tidak bukan melainkan bagaimana halaban tatangkeh kesokan ngirimaki kencaran bagus. Maka tantala
Dabuna Kanjeng Gusti Muhammad, innal abada la yastaghfiru li ahli al-qubur fayudkhilullahu alaihi minal ajri ka amthalil jibal aw kama qala. Saungku nasitung kabulah terkadang nyona kisah porah untuk orang yang sebadai kuburan bapak sahi, maka Allah yang are mangkin kalaban barakan akam pola panjenengan akan mengirimkan pahala yang sangat besar masuk akidah kuburna bapak sahi. Alhamdulillah. Akhirnya bapak sahi insyaallah deki malam bunga karena ampun saldo ere keningah atamba engki na baiki. Bila saldon atamba bunga tak bunga? Bamba bunga saldon atamba Pak. Oh, paling bunga Bang. Lihat tas kiai. Dia kelampi. Tadi to saldo tunya. Engki na baiki. Paren biko eki kirna Bamba. Manabi saldo akhirat tidak lain, tidak bukan melainkan amal soleh seekere maki bi orang segi pada alam dunya ekere maki da ahli kubur bekal dadi bekal bersama untuk ngadep ke Gusti Allah samaren hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi orang si ampun selamat para rabu odi alam barzakh ka adito bunga karena dabun Kanjeng Gusti orang mukmin bila ampun setet yara maq'adahu minal jannah ampun bisa ninggalin tempat ban kamar berempah hotel bintang berempah dari swarga ampun pada jadi panjenengan ekuburan eka adisa ampun bedah jendela dapat ke alam akhirat padahal bahwa panjenengan sebagai ahli swarga bunga tak bunga sebaliknya manabi orang saya tak selamat otaba seki ngambang ban kaadin to seika kobateren dan kulawan panjenengan pangkan tebun Kanjeng Gusti al mayyitu kal ghariq kaadin to maksud bayyit seikoca akati orang saya tak selamat sekita epangki selamat bentak selamat asain ke karena te pangki selamat panapa tak selamat apu tuaki keketenatan kulaban panjenengan. Nah bila ampun panjenengan keteh dak keteretan si ampun ekuburan Allah bekal males keketian ka panjenengan sedaja amin Allahumma. Jadi panjenengan saat mangke mau saki yasin mau saki tahlil untuk almarhum bapak Said ku aku panjenengan bila ampun dapat sebu aren kia Allah bakal mendatang orang-orang bela tatangkat untuk nyumpengaki kencerenda panjenengan. Alhamdulillah. Kadit dalam konsep Islam pada dabun Kanjeng Nabi kama tudinu tudar akan dapat yang memperlakukan orang lain akan diperlakukan seperti perlakuan panjenengan. Jadi mana Nabi panjenengan ketika orang suatu saat Allah bakal ngirim orang ketika panjenengan nganiajah ke orang suatu saat Allah bakal ngirim orang nganiajah ke panjenengan na'udzubillah summa na'udzubillah maka ontong ongku orang si ketika bala tatangkeh taiki ajunan sedaja sekalaban keketian rabu dak ka adito tempat mageteh dak kabala si ampun di alam kubur Allah bakal mageteh kabula nah dak panjenengan sedaja bila ampun teti ahli kubur amin Allahumma amin. Para rabu si abdina amul jalaki gelak dan kula maos ayat iki ka adento Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada buaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah orang-orang yang pada iman jangan sampai malopah da'abaan kapi dua dari pentetunya pada pentetunya kak dento para rabu yang paling disuka di orang-orang
yang paling disuka bitan kulaban pancinengan ingki kak dinto se pertama PC, se nomor 2 anak foto. Ingki napa ingki? Maka jabun ulama kak dinto auladukum bisa saja anak si asli atau auladukum orang si norok pancinengan santri, murid, umat masuk di dalam kak dinto. Dua perkara kak dinto para ragu selalu melupa katan kulaban pancingan dak ka Gusti Allah. Sehingga terkadang manusia kak dinto larut dalam kelupaan sampai dapat ke ajal abak kita ingat ke Gusti Allah. Maka jawab Gusti Allah Ta'ala, wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Orang yang sampai larut lupa karena polan peseben anak foto, orang jeria arpaki orang-orang sirogi panten kulaban panci dengan tak termasuk. Amin Allahumma amin. Ireng semakin dan kulaban tak. Banyak orang para rabu saat makin kak dinto bila soki kelopain ke orang. Bada tada. Kema banyak ban saya ingat ke orang. Selopah ban saya kelopai, selopah ban saya ingat kema banyak. Banyak selopah. Samastin kan bani sakak dinto para. Samastin semakin Allah nambah nikmat ke panjenengan semakin asyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arta sidatang ke panjenengan semakin maingat dak kenikmat Gusti Allah, maka tan kulaban panjenengan tak masuk di dalam ayat kadin. Tetapi mana bitan kulaban panjenengan polan paringin pesai sangoni lopain ke kulaban tatang. Padahal panjenengan oning Gusti Kanjeng Nabi ada buaki wailun liman lam ya'manu jaruhu bawa'iqah. Celaka ikan di orang si tatangkeun tak pernah merasa aman dari kecobaan. Tatangke lapar tak ngale, tatangke sakit tak sanda, tatangke butuh tak bantuh. Tak dinten sabun Kanjeng Nabi celaka orang si andi Roma ketika itu. Ternyata saat makin malas paling banyak orang bila ampun soki ban arta kelopain kabala ban tatangke. Kenapa sih terjadi? Allah Ta'ala nyabut barakan rezeki Kak Dinto dan akan menjadikan nikmat Kak Dinto yang semestinya membawa keberkahan malah membawa malapetaka. Na'udzubillah. Banyak orang soki rumah tangga ancor sesalah lagi pesena padahal benih pesen sesalah pasera sesalah aten sekoparat Kak Dinto sesalah. Banyak orang polan si andi anak potong kelopain ke alam akhirat, kelopain ke Gusti Allah, kelopain ke anak orang lain, kelopain ke kebagusan orang lain. Sesalagi anak potong na punten, sesalagi aten apa Kak Dinto sekoparat, si tak bisa syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Gusti Allah Ta'ala orang sampai lupa kalaban dua perkara tandan orang rogi alam akhir. Maka ngireng para rabu panjenengan dan kula bila ampun paringin anak foto, alhamdulillah semakin ingat ke Gusti Allah semakin bagus ke orang lain. Panjenengan paringin harta bi Gusti Allah, alhamdulillah engkau paringin takahajat, tegengan paringin laris, engkau sedekah ke fuqara masakin. Saya. Akhirnya seampun panjenengan kelopain khusus sekabab sedekah Kak Dinto tak ingat cek bedah zakat wajib apa boleh si tak wajib sampai mati dapat kedebun Gusti Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto. Wa anfiqu mimma razaqnakum ban anafkaakin aban kapi dari artak sila ampun apa yang sengkok ke aban kapi arta saya paling akibi Gusti Allah ngiring pakeluar taritan pakeluar kakak dim bagi Kak Dinto yang menjadi pertanyaan dula tanya mun mbak paringin arta bi Gusti Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala berwaki wa anfiqu mimma razaqnakum pakeluar
pakeluar infakaki arta karena Allah ampun aparing da abaan arta infakaki baamba mone paringin arta di Gusti Allah infakakin demma baamba ha pagajo le panjang gincu nilai kelampi mele tas mele sepatu mele sandal ada boleh selake panjenengan dan kula sike lake ka adinto paringin arta di Gusti Allah taala pakon infakakin kakak dimba kakak dimba boleh jujur jalan si atal-talan Masya Allah mantar tahun datang kok kunjungan dunia jalan nyaman amin Allahumma Dabun kanjeng Nabi al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah iman kaadinto petong polo telok rancak dari pun atas sampai pun bawah sepaling maba kaadinto imatatul adha anit tariq sepaling maba rancaan iman kaadinto nyalim pengaki jalan-jalan setak nyaman dari jalan kita kaadinto jadi mon beda toba torajah cek sabak ke tengah natap mobil makai tak genar itu jalan padang jalan atal-talan gibri betul untung makain tak labu bah labu buh bala uku bala raja jadi para rabu siaptina amul ja'aki ketika Allah Ta'ala maparing situng perintah artan baan infakaki kabun Gusti Allah maka Gusti kanjeng Nabi ka di saat buaki maluka talata artan baan badatal tello kabun kanjeng Nabi artan baan badatello pengain mbak artan panjenengan bada tello pertama kabun kanjeng Nabi ma labistahu fa ablaita artan baan seeka beli kelampi setahun 2 tahun kelampin rosak malamun semakin beni setahun 2 tahun melek kelampi telasan petra bari telasan ranjel atau yang kui minta boleh ke laki arten setahun bisa 3 kali 4 kali ate kente kelampi terus semakin pancingan ngimpok kelampi samarin ke adintok ke kadin kempok sanya banyak mariang kui sebulan 2 bulan setahun 2 tahun maraji demah maka debun kanjeng Nabi fa'ablaita bibaan yang kui kelampi maka baan akan merosak ke kelampi ya ada boleh jadi panjenengan keingain ketika andi obat eka beli kelampi bila kelampi rosak eka tak ada cerita lah saya nomor 2 debun kanjeng Nabi wa ma akaltahu fa'afnaita arta seeka belingakan akan minum berfoya-foya andi PC sekoni intar ke restoran larang tak kerena padahal para rabu panjenengan intar ke restoran kak di masaos bila si hanya mengakan tetap keluar apa ada tak ada saking mun dan kula panjenengan intar ke restoran larang bak keluar emas kan lebu bisa jual ke toko emas berarti kadin terjabun kanjeng Nabi leres seikakan dibaan epa elang seyangku epa rosak berarti ketika bak keluar arta dalam 2 bab kadin rogi tadi rogi berarti tak usah kelampian ya benih tak usah kelampian melek kelampi korja larang Polan beda hisap beda panapan beda hisap jadi yang junan Allah artan pancingan kadin itu hisap setuju kebun Allah pertama oleh dari dimah artan baan alakoh kiai alakoh guste alakoh demak ke Malaysia terus ada ke terus ngoli terus jadi kelebun terus jadi bupati oleh gaji bitong setuju dari kadima artan pancingan eka oleh dan ke kadima artan pancingan eka keluar eka beli apaan eka beli kelampi guste eka beli
sandal, ika beli tas, ika beli rokok, ika beli sampan sama rampan eki. Tapi sajadan beda hisap. Artes apa keluar pancingan beda hisap. Ketika pancingan bisa melek kelam pirang larang, sementara kibada anak si fakir miskin eta tangkeun ta andi, hisap berajah ya junan Allah para rabu. Pakai ngire. Saya nomor telok kadin to paling saya tabun kanjing Nabi wa ma anfaqtahu fa abqaita. Maka saya nomor telok harta seinfakaki di panjenengan dak ke orang lain, itulah harta kalian yang akan kekal dunia akhirat. Arten harta seapa keluar di dalam jalan Allah kadin to jalan paling bagus. Saat mungkin bada tak ada jalan Allah, bada tak ada jalan apa ngira, tahu jauh yang bada masjid edina nyaman sabilul muttaqin luwa jalan Gusti Allah. Jangan takmir melihat al-falum taklam nomo pese. Tetapi panjenengan samangkin oning jak kadin to dalem Allah ban kadin to tadi lahan kanjaran ka panjenengan ngereng song bengang masjid. Panjenengan dapun Gusti Kanjeng Nabi para rabu, man bana lillahi baitan walau qadra labina banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang seaga bayaki Roma ikan di Allah sanajan saukaran batas itu enggak bisa panjenengan nyumpeng aki pesele meibu tapi batas itu Allah Ta'ala akan menjanjikan Roma ikan di panjenengan ku aku isyarat ke para rabu. Allahumma salli ala Muhammad. Arten ketika panjenengan artan infakaki di dalam jalan Gusti Allah berarti kadin to panjenengan tak bekal rogi. Di samping masalah masjid kadin to lahan, kadin to benglabeng Gusti Allah, kadin to dalam Gusti Allah, kadin to ngibe ganjaran ke panjenengan madrasah pondok, kadin to satejan tempat-tempat mulia para orang. Nah, kenapa sih terjadi? Ketika panjenengan ampun mate ganjaran kadin to ajalan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakaki artan baandaun Gusti Allah tonton infakaki jalan paling bagus jalan Gusti Allah. Sebelum babaan mate masuk ke kuburan ternyata oning di segencerna sedekah raja para. Karena dawuh Kanjeng Nabi al-mu'minu tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang mukmin akan ada di bawah naungan sedekah ku hari kiamat. Hari kiamat panasan ben kadin to para. Panjenengan saat mangkin mun badai talon nas panas ketika adin to. Bulla tak bulla? Panas tak panas? Bulang tak bulang? Bulang. Oh. Iya bulang. Celang maksudnya gitu. Kadin to para rabu ki beda pangaukeun. Tadi panjenengan panas etalon masuk ke beban terop nyaman beban terop. Ku aku hari kiamat nyambia terop engki. Jadi tak ada jual terop hari kiamat. Tak ada jual terop, tak ada jual kalfalum, tak ada jual pajung, tak ada. Tapi sebada kadin to sabun Kanjeng Nabi sedekah. Sedekah abaan kadin to akan menjadi terop ku aku hari kiamat. Semakin banyak sedekah, semakin banyak terop panjenengan ku aku hari kiamat. Maka ngireng cerek. Orang kan kula dingiding kadin to banyak orang cerek. Salli ala Muhammad. Ongkuan dia. Ya maya topan. Mumpung kita mati. Mumpung kita tadi bapak sa'i kali. Bila ampun lah tadi pak sa'i keluar ke alam dunia lah tak bisa. Abali ke dunia lah tak bisa. Sebada kalau ajri ngaki kencerna orang sesangat banyak abak terus iri. Pun tak ada kiriman kencerna di dunia tak bisa melek. Tak tadi saldo nak. Masya Allah. Maka ngiring dabun Gusti Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sampun dapat ke alam kubur baru minta ke Gusti Allah, ya Allah torin apa tunda aki cek mati semangkin pemati laku Gusti
yang ichu laga pilitan kula sabo bagi ka apa na tatang tak bisa kareta bila ampun mate yang kima mate pucak saking pate ka adin to minta amitan kan lebur oh mbah amit mate bagus kapi ni oh mate apa jeng kan mate perapaan asoju mate perapaan bagus tapi ternyata mate ka adin to tada waktona bila ampun dapat pasti mate dan bila ampun mate ya alam kubur karisya adan to segenjer na pancidana Allahumma salli ala Muhammad maka labun Gusti Allah Ta'ala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah pasti na aban kapi bekal isampurna aki genjerna paki hari kiamat artin genjeran si hari kiamat ka adin to jak sampai mailang ka genjeran seitunya kesenangan itunya jak sampai mailang kesenangan dan kula ben pancingan ku aku ya khairat para rabu karena keadaan tu modal situng-situng dan kula ben pancingan untuk bisa selamat ya junan Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin tadi kaingain saya pertama pancingan dan kula ngiring palebur asadaka karena jabun Gusti Allah taala wa anfiqu mimma razaqnakum saya nomor 2 ngiring pelebur asadaka ijarina Gusti Allah karena keadaan itu kekal mereka pancingan semakin ada hari orang pencerna kan mare pencerna mare pancingan ada hari pada tatangke kencerna mare ada yang tak ada kenceran tak ada tapi bila pancingan nyumpeng lagi ke masjid nyumpeng lagi ke pondok nyumpeng lagi ke madrasah kencerna pancingan ajaran sampai hari kiamat para dan keadaan itu paling cerdas orang asadaka dari keadaan itu para rabu ada pun Gusti Kanjeng Nabi kelak almar'u tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah bahwa sedajan orang keadaan itu akan berada di bawah naungan sedekah ku aku hari kiamat semoga ong naungatan kula ban pancing ku aku hari kiamat lebar ben raja amin Allahumma amin para rabu si abtina amul jaki selanjut epon Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kali itu ada buaki walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha bentak bekal nunda pasira Gusti Allah dak situng abak bila ampun ajal depan para rabu sabtina amul jaaki satajan manusia kadin to bila etotop amalah kalaban amal bagus berarti keng tandan orang selamat keng mana bi itu top amalah kalaban amal tak bagus berarti tandan orang tak salah dan kula ban pancingan sadaja terro kati pamator segi oro terro sadaja mati bagus engki napa engki terro mati bagus sementara pati kadin to tada waktuna bagaimana kita kadin to saikeun pati datang abak perapaan kati orang bagus kati panapa carana maka ngiring dan kulaban pancingan mulai saat makin atau ke Gusti Allah ban malangkeung tadi orang bagus khusus bila ampun umur sebitek ke atas lagi bamba si ampun mulai tekok sekali itu banyak atau lagi bukan berarti sing udah tak sehat punten jadi mat pate kali itu ada umur cuma bila ampun dapat umur sebitek cabun Kanjeng Nabi idza balagal abdu sittina sanah faqad ja'ahu nadhir bila kabula kadin ampun dapat umur sebitek tahun ampun lampu kuning kadin persiapan untuk mulai ke Gusti Allah Ta'ala jadi nang mesenang katunya jadi pamalopah ke Gusti Allah takok pati datang abek perapaan lopah ke Gusti Allah Ta'ala na'udzubillah summa na'udzuh bila menterkan kula ben ajunan saja bila ampun ajal datang itotop kala ben husnul khatimah bagus di budi ben oleh keridhaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها وأدخلنا الجنة تحت رايتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وراحة في القلب ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم ألقي في قلوبنا السكينة والطمأنينة والراحة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما قدمنا في هذا المجلس من الأعمال الصالحة، اجعل ثوابها كلها هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وإلى روح من استمعنا بسببه. عبدك يا الله، عبدك المفتقر إلى رحمتك Bapak Sa'i bin Dimo, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa adkhilhu al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu fakakan wa najatan wa sitran wa itqan wa fida'an lahu minan nar. اللهم اجعل ذلك في صحائفنا وصحائفهم وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات، أما الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا إلينا شقيا أو مطرودا أو محروما. عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جميعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. خص بصدع المثاني وحوال
بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد